Республикан Шавра Жулия теліне шавенбеге Шербю районінде чуражықлы культура шүртіне тепірен юзазам підердеш. Дебір репортажы ебір она мүлі ұшыны шинжен қалазағдарды бір. Шубашкардан алы билік Шербюрень вунзагар шухрымра вырнашны чуражық, пәрғоша пиндеті ғыршыр херықтваттымыш алыды хырмыршылсенде район центрде болна. Шубах шавығытра алы шетчіміршілда кунды культура жүрден негісне яна. Алыды хырмыршылда шеклесе лартына. Келесі шетне клуба пәйгігінба келешіллен шинетмелех болна. Игі бінде вунжитчіміш, шулда ебір пұшларымыр документсен бешлеме, хамырын культура жылтне ремонтовас енебе. Проект жазыне қадірлені ғышын игі бінде вун закырмыш, вунды қырмыш жылзынже, игі жыл яғын ибір ремонт жазыне дума бұшларымыр. Шак журажық кермені жүрінже ибір ошыды вас енебе, шлені электрика проводы зіне ұштарыны. Шубашкардан келіне сумлығына сене культуры жүрде жүмінде шурумбуш ансамбль илемлі юруба шағырды варба кетсейлді. Шербюри историбет ваньен музейін дердюші Елена Федорова, Сергей Васильев алыш маштары евышранга са сталана композиции палаштарды. Шак кушса жүреген курава Шербюр районенжі мінбур шинна кдардашын. Шиденегенеру аджа сатне жүрені жүхнех, аса тезембе асанесен варшыри тада әшіри паттырлық ешінден пілсеюстер. Шенетне клубын алы курадын ден кашсан, Шербюри культуры жүрден ден келіне ахрым ансамбль юричесем, эштежісене саламласа, авдан барнелеріш. Куп уянлықпа черелю баллы, шак шүртра яланах, авдан бек яңғы сасла, илемлі юришсен сассы янрадыр. Хамырын авалхи еласене упраса пурнышпадан ұтмала болдыр деріш. Віземде юсаны клубшын, ялхинесен ден каямар хибердене. Шағы пере палақ пите ғыдасавын дарать, Пите комал шавдири бир Шербюрень паян шагында келдімір пірле візімбе савынма, пірле юрлама, ташлама, шавынбада малалада шак культура керменне пызык шеденюзем сынат парчун жерерень. Культура жүртіне тепрен юсама республика хыснын день 7 миллион, районын день пилік шербин деньги уйырнымен. Роза Лизакова культура министра, республика ердюшине Олег Николаева, Чувашинри культуру адалановешін нумай тарышнышын тавдуре. Чувашкинеге издательстве уявдельне гларна Чувашия древняя и вечно молодая ятла чапла кенегене парнелері. Район администрации импучлахе Сергей Бекер хой яш чухнех чурадикра ялана вырынды пысык уявсем, ярмарка зембе фестивальзе миртнешін день халхаланса асилжі. Ялшынысем де шаккуна чодым сырынгетнешін день галаса бадеш пушлық сене тавдурыш. Тепрен юзазатуны культуры жүртіне керес келет. Керсен сағынсаға ядым шап шуды, тап-таза, типтерлі. Культуры жүртінше ішлегенсем сағынса тұрашы бөлінде жал халық ешін мендері бұзық уяв. Тесе жұтлап бар. Малашне де шақ культуры жүртші юрдажы ба халыға хойбатне тұқсадыдыр. Пандемия була ялхалыхен шак савынышлы уява, тепренілсен келделар сабықма девет пулинде, вырынды бұлдарулы хушкінесем пуян концерт программе хадырлене. Культуры жүртіне икшершінна яхын, тәрлі студие е кружога жүрет, шавшутра тоғырвуна ача. Кундах шамрак артиссем, тәрлі музыка инструменте калама вренегенсем бур. Шымады шапса кабырлатма влеген стасем, ращей шайынди омырдусенде де маладухны маштырсем, аджасене халық авалхи культуры бе палаштараща. Тваньень музейне де шавделев бе хушна. Халенде чурадик сен тепрен юсана, пуян латна шуртра, малданхи хавхалану вудяхне амаландарса, шанелешле сигна юлать. Чуваш янгларым вали Марина Корягина, Олег Цыпленков.